الصيف بدأ وبدأت أزعة قلبي في اختراعاتها الجديدة، كيسين في ايديها وداخلة عليا البلكونة عايزاني اقوم اجرب معاها الحاجات اللي هي لسه جايباها جديد. عايزة ايه؟ دي؟ ده ايه ده؟ لولو عصير. ايه ده؟ عصير؟ طب هبص الباب جاي صلي على النبي، مش ده اللي بيتخبط واصلا جايبه شفشه اطول منك. اصبري اصبري، جايبه صوبيا وتمر وعايزين اعملهم لها، ودي حاضر اهو. استني، مش هنهبده، ده مش ده اللي بنخبط بيه. عموما كل حاجه مكتوبه في القايمه. دي ايه؟ دي الصوبيا. نبدا بالصوبيا، يلا. انت ايه؟ وكل حاجه انت صغيره لسه. يلا نجرب الصوبيا. حطي فين الصوبيا؟ كل ده احنا هنعمل كله، هو شويه قد كده هنعمل في كل ده. ماشي اهو، بيقول لك 4 معالق على لتر، فاحنا هنحط معلقتين على نص لتر بس. حطي اهو. انت بس كده كفايه ولا نحط شويه كمان؟ حط شويه كمان، يلا عشان خاطر حور، عشان خاطر حور. يلا لا لا كفايه. بص حطينا الصوبيا قد ايه اهو. عايزه تاني؟ كفاية. خدي تاني اهو. دي لا، دي هنحط فيها تمر، هاتي بوسه لبابا، وبابا مصايم ومصدع مش فايق لك بقى. ماشي حاضر، استني. بص نحط على دي ميه الاول ونقلبها، بعد كده نعمل التمر. يلا نحط قد ايه؟ نص لتر. طب ازاي بقى انا هعرف النص لتر انا؟ يعني ايه نص لتر ده؟ بالذكاء. يلا اهو، هوبا، ده كده نص لتر صح؟ مكملتش. حط له بقين كمان. اها، بقى زي الفوق كده نص لتر اهو. ماشي، نقلب بقى، نقلب. قلبي بابا، ما لازم بابا عشان انت مش فتولي، عشان انت أزعة. وجايبه قطو. ايه ده كل ده؟ شفش ايه ده كل دي كوبايه؟ ده كده خلص. ماشي نشوف اللي بعده. نجيب بقى ايه؟ التمر، وهنجربهم بقى بعد الفطار، ولو طلع وحش هنفخك. ماشي هنفخ. ماشي. لا مش انتي بابا. قص وده التمر. ماشي، تمر. اصبر. يلا بص يا كوكو، التمر بقى نبدأ فيه. ماشي، طب استنى عشان بنشوف قد ايه. بيقولك بنحط 4 معالق على، قصدي بنحط 8 معالق على اللتر، يعني احنا هنحط 4 بس. شكله هيطلع حلو، ريحته طالعه حلوه. ريحته حلوه والله ريحته حلوه قوي. ريحته طالعه اصلا قوي. انتي خلاص كفايه. انت بتحطه غلط اصلا، انت بتحطه 5 معالق يا كوكا كفايه، ما انا هعمل لها هي اللي عايزه تحط. خلاص نحط ميه بقى. ماشي، خدي حطي ميه، خدي. امسكي انت وانا احط. ماشي، شيلي المعلقه دي عشان دي اللي مش بنقلب بيها اهو. بتبصي على ايه جوه؟ بص لحد فين. ازاي؟ حط حبه كمان بس، كفايه اهو كده خلاص. بص البتاعه فاضيه، ما حدش يجيب كل دي نعمل فيها عصير يا كوكا. دي لما تيتا تيجي ويايا وكلنا نبقى موجودين. ماشي، قلبي عك بابا. ماشي. عارف احنا كنا بنعمل العصير ده ازاي؟ كنا بنحط الكيس في الازازه ونقعد نرجها وتتعمل عصير زي الفل. كيس في ازازه؟ يا نهار ازرق. قلبي انت. بص شكله عامل ازاي اصلا، شكله حلو. ما هو عليه سكر، عليه كل حاجه. جاهز. حلو قوي. طب استنى، لا ما تحطيش. حطي، طيب حطي اللي انت عايزاه يعني. خلاص ماشي. ده طبعا انت اللي هتشربه لوحدك صح؟ انا عارف ايه العك اللي عماله تعمله ده. حلو يا توته، 100 بس. يلا كده بقى نحطهم في التلاجة. يلا العصير بقى جاهز. ماشي، نروح بقى نحطه في التلاجة عشان يسقع على ما المغرب يأذن. وبوسه لبابا. انت بتاكلي ايه؟
يلا